M23 yahagaritse ibitero yari irimo igaba ku ngabo z'igihugu cya Kongo. M23 yatangiye gusubira inyuma muri metero 200 bitewe n'ibyo Donald Trump perezida wa Amerika yatangaje. Avuga yuko M23 niyongera kwataka yegera umujyi w'u Burundi ndetse ahita abyivangamo. Donald Trump arahita abyivangamo. Ese kubera iki Donald Trump ari kwivanga mu zino ntambara n'izindi ntambara afite impande n'impande zitararangira zihuza Iran ndetse n'Uburusiya bikarangira Amerika ibyivanze? Ese kubera iki Amerika irimo yivanga hano muri Kongo cyane? Impamvu rero Amerika iri kwivanga muri Kongo cyane kambanze mibasobanuriye. Muri Kongo haba amabuye menshi y'agaciro, niyo mpamvu rero Trump yibanda hano mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cya Kongo. Niyo mpamvu ahibanda bitewe n'amabuye y'agaciro ahakura ayambutsa ayajyana muri Amerika, bityo rero ahakura amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu akenshi agerageza kurwanira Felix Antoine Tshisekedi. Ariko M23 ibindi binago yemeranwa ndetse na Trump. M23 ivuga yuko mu gihe Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo atemeye yuko banegosiya bagire ibyo bumvikana bahabwe uburenganzira mu gihugu cya Kongo, nago bazigira bahagarika intambara umunsi n'uyu n'umwe. Ni mu gihe rero Felix Antoine Tshisekedi perezida w'u Burundi avuga yuko izi ngabo ntago ari ingabo z'u Burundi zashatse kurwanya ubutegetsi, ahubwo n'abasirikare b'u Rwanda bibumbiye hamwe bashaka guhungabanya umutekano wa Kongo. Kandi Felix Antoine Tshisekedi avuga yuko n'amabuye biba muri Kongo yose ajya mu Rwanda, bivuga yuko rero M23 ari ingabo z'u Rwanda. Ariko M23 ivuga yuko ntago ari ingabo z'u Rwanda, ahubwo M23 aka gace za Bukavu, za Minembwe, na hano za Goma hariya hari mu Rwanda kera abakoloni batarakata imipaka. Rero bivuze ngo kari agace niyo mpamvu kakaswe, abaho bagasigara bavuga ikinyarwanda kubera ko n'ubundi kari agace kari mu Rwanda. Izi za Goma, izi ngizi za Bukavu hari mu Rwanda. Rero mu gihe cy'abakoloni bakata ibihugu barakase, rero biba igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda ari gitonya cyane, ariko kuba ari gitoya cyane kirakomeye cyane. Nibwo rero M23 ivuga yuko igomba kugwanira uburenganzira bwayo, kandi ikindi nitemera ko bajya mu biganiro, bityo rero irongera yatake igisirikare cya Kongo. Bityo rero M23 yatangiye gusubira inyuma aho gatonya metero 200 nibwo yatangiye gusubira inyuma, ariko ari imaze gukora intambara idasanzwe. Intambara ya M23 irindwa mubi ahantu M23 yatatse isiga ihafashe. Ubu tuvugana M23 irimo irakontorora iyi mipaka yombi, irimo irakontorora Bukavu, igakontorora na Goma na za Minembwe na za Walikare. M23 niyo iri kuhakontorora ibyinjiye n'ibisohotse bica mu maboko ya M23. Bityo rero M23 uduce twose yagiye ifata ivuga yuko itazigera iturekura. Ni Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo natemera yuko bajya mu biganiro bagahabwa uburenganzira nk'abene gihugu ba Kongo, bityo ibi nibitaba bazakomeza bagwane paka barwanira uburenganzira bwabo. M23 abaturage barabakunda cyane kubera ko aho bageze ntago bahungabanya abaturage yo kubashakira abaturage icyo gukora, ahubwo kugeza n'izi saha ahubwo amabake menshi hano mwatuno duce bagiye bafata. Hari bake nziza zikora neza ziguriza abaturage amafaranga, ndetse n'abashaka kubitsa bakabikuza bakabika amafaranga yabo ku makote. Nibwo rero Tarapo yaje kwivanga mu bibazo bya Felix Antoine Tshisekedi bafitanye na M23. Ibi byose baje kubihuriza hamwe. Tarapo rero birangira byivanzemo kugira ngo abone uburyo kiyikurira amabuye y'agaciro hano muri Kongo. Agerageza kubunga akavuga ko bakumvikana, ariko intambara nizikomeze bino nibibe ngombwa. Ariko Felix Antoine Tshisekedi akabwira Tarapo yuko izi ngizi ari ingabo z'u Rwanda, kandi ingabo z'u Rwanda ntago zijya ziva kwizima, kandi ntago zijya zitsindwa ngo zisubire inyuma. Bityo rero babwira Kagame akaba ari zino ngabo uzikura muri Kongo, koko niwe uzikuriye kandi niwe wazohereje. Ese byagenze bite kugira ngo Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo avuge yuko M23 ari ingabo z'u Rwanda? Byagenze bite? M23 ni abaturage ba Kongo ubundi batuye mwa bino bice ngiye kubabwira, Minembwe, Walikare ndetse hano Goma na za Bukavu. Ni abaturage bari bahatuye kuva na kera, ntago ari ingabo z'u Rwanda. Ahubwo bano baturage benshi mwa zino ngabo za M23, abasirikare benshi bari muri M23 abo bose bari mu gisirikare cya Kongo. Bose bari mu gisirikare cya Kongo, baza kuva mu gisirikare cya Kongo kubera ko babonaga bari kwica bagenzi babo, baza gutabara bagenzi babo. Rero birangira bishingiye
igisirikare cyabo cyo kuzajya barwanya ubutegetsi kugira ngo baharanire ukwishyira kwabo kwizana. Nibwo rero Felix Antoine Tshisekedi yatangiye kubarwanya abataka. Abangaba rero baje gukora umusada ukomeye ndetse bahabwa n'impunga n'abantu utamenye ngo ni bande, bashinga igisirikare gikomeye cyane. Aribwo rero batangiraga guhangana n'ingabo za leta ya Kongo. Ingabo za leta ya Kongo zigakubitwa zikava mu nzira bakagenda bafata ino mipaka yindi nagiye mbabwira, tuno duce nagiye mbabwira, ni uduce twinshi cyane M23 yagiye ifata. Kuko ndababwira yuko hano M23 ifashe ihasiga umwuka mwiza kandi abaturage basigara bameze neza bafite amahoro atuje. Rero no kubera icyo Felix Antoine Tshisekedi avuga yuko M23 ari ingabo z'u Rwanda. Iki kibazo mumaze iminsi mukibazaho muri benshi cyane. Ibi ndi kuvuga niba byasohowe n'ibinyamakuru bitangaje cyangwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Iyi nkuru rero babayisohoye kugira ngo natwe twinonosore nk'abanyamakuru babigize umwuga, tubibagezeho nk'abanyarwanda. Intambara ziba ziri kubera impande n'impande. Ni ibyemezo by'inama minisitiri yabereye kuri village urugwiro no ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku bijyanye n'umutekano wa Kongo ndetse n'u Rwanda n'umubano wabo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko ibibazo bya Felix Antoine Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bimaze igihe kinini cyane. Rero ubu ngubu ntabwo aribwo bakwiyunga kubera ko abasirikare ba Kongo batakaga mu Rwanda kenshi cyane, bamwe bakanafatwa Felix Antoine Tshisekedi akabareka. Bityo rero niyo mpamvu haje umutwe urwanya ubutegetsi bwa M23. Nyine haza ubutegetsi burwanya M23. Ubwo butegetsi bwari ubwa Felix Antoine Tshisekedi. M23 rero iza kurwanya ubwo butegetsi bundi bwaje, bivuze ngo igisirikare cya Kongo cyaje cyangwa Felix Antoine Tshisekedi yaje gukodesha ba machinery, abayindwanyi nyine bagenda bakodesha impande n'impande barazizana ngo zirwane na M23. Izi ngabo zose zaje zirakubitwa zisubira inyuma, birangira M23 rero ikomeye neza kugeza ubu ngubu. M23 niyo iyoboye tuno duce nagiye mbabwira za Bukavu, Goma na za Minembwe na za Walikare. M23 niyo ihayoboye kugeza nanone ahangaha. Ariko turacyari ku kibazo cy'uko Felix Antoine Tshisekedi akomeza kuvuga yuko M23 ari ingabo z'u Rwanda, kandi ingabo z'u Rwanda ngo zitajya zitsindwa, aho kugira ngo zitsindwe zapfa ngo zirwana zijya imbere kugira ngo zirwane zijya inyuma. Ese koko nibyo? Nibyo koko ingabo z'u Rwanda zirwana zijya imbere, ntabwo zirwana zisubira inyuma, kandi ntabwo zijya zitsindwa. Ariko ibi ngibi yavuze ntabwo ari byo. M23 ni ingabo za Kongo. Ibyo ni ibibazo bya Kongo byitambikamo cyangwa bashyiremo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ngo ibi ngibi hari aho ahuriye nabyo, kuko nawe yatangaje ko ibi ngibi naho ahuriye nabyo, ahubwo umutekano wa Kongo n'u Rwanda ni kuva na kera umutekano wabo wamye urimo agatotsi kubera Felix Antoine Tshisekedi ntabwo abashaka kumvikana na mugenzi we Perezida w'u Rwanda ngo bakorane imihahirane, bagenderanire ndetse bajye banaganira. Nk'uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko muri Tanzania kwa Hassani Suluhu. Hassani Suluhu ni perezida wa Tanzania. Hassani Suluhu ni perezida wa Tanzania, nk'uko yagiye agiranira imikoranire nawe, akajya bakaganira ku bya business. Bano rero ntabwo bigize babyikoza cyangwa ntabwo bigize baganira kubera ibibazo byinshi bikunze kubera hano ku mipaka yabo, aho bahurira ngo ye barasanye, ngo yewe ni basirikare bishwe, udutero 10 twatewe. Ibingibi rero Felix Antoine Tshisekedi yabonye bimucanze yitabaza ibihugu by'abaturanyi. Nibwo yajyaga muri Amerika aganiriza Tarapo arabyumva, avuga yuko bagomba kwiyunga. Ubwo rero Tarapo yatandikira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ahita ajya Washington DC ahahuriye abaperezida bombi uko ari babiri, Felix Antoine Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda, basinyanye amasezerano y'amahoro kugira ngo bakoranire imigendanire ndetse umubano wabo ukomeze utembe itoto. Bityo rero Felix Antoine Tshisekedi bakiva mu masezerano y'amahoro yise yohereza drone mu Rwanda gukora maneko. Izi drone zikigera hejuru y'u Rwanda, izi drone zose zihanurwa, zose zishyirwa hasi, basanga zari za gisirikare. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahita ahamagara Felix Antoine Tshisekedi amubaza impamvu ari kohereza drone za gisirikare zifite n'ibisasu mu gihugu cy'u Rwanda, abihakana yivuye inyuma kandi byagaragaraga yuko ari we uri kuneka. Bityo rero bituma umubano wabo utakomeza kugenda neza, nibyo bari basinyanye mu masezerano bituma bidashyirwa mu bikorwa. Ngayo nguko rero ibingibi ni byaranze iki cyumweru, ni biba byavuzwe, ni biba byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye, ibyo muri Kongo, ibyo muri Uganda, ibyo muri Tanzania, byose tubihuriza hamwe tukabibabwira, tukababwira impumeko y'ibihugu byombi uko byifashe. Reka rero tunyarukire muri Iran. Tarapo yavuze ko agiye kwataka Iran, uyu muyoboro wa Hormuz akawigarurira, ndetse ibiciro ku isoko bikahita bigabanuka. Uyu muyoboro wa Hormuz namara kuwufata mu biganza by'akawushyiraho ingabo ziwe za machinery, za marine ndetse na
sabumarine uyu muyoboro wa Hormuz azawukotorora ari umwe. Ese koko ibi yabigeraho Donald Trump? Kuba ari ukwikina ni nk'agatego Donald Trump ntabwo uyu muyoboro wa Hormuz yawegukana kubera ko Iran nayo ntabwo isinziriye kandi ikindi kicyambu gitezwemo ibisasu byinshi cyane. Aya mazi yombi igice kimwe ni Amerika, ikindi gice ni Iran. Bivuze ngo rero aya mazi ni ayabo yombi, niyo atandukanye bino bihugu byombi, Amerika ndetse na Iran. Bityo rero Perezida Donald Trump avuga yuko bino bitazigera biba, yuko Iran ishobora kuba yakoresha uyu muyoboro wa Hormuz uko yiboneye. Trump rero avuga yuko indege cyangwa ikintu cyose azabona hejuru y'ano mazi azahita agihanura atitaye ku cyo ari cyo. Ngayo nguko rero imirwano iracyakomeje. Turaza kubabwira n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko nongeye kubabwira ko ni muri bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguheze umugisha, ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Imana ijye ibandindira uko bwije n'uko bukeye, kandi Imana ijye ikomeza ibahe. Ni Kidasamura mu